Hello, welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Ngasigi akhoi video se inang pa amagi gari yengba lakpane akhoi Hunter do Hunter 350 do madu yengge lakpane ko sanamai motor da adu hek mamang da nei jing lei se sigi SBI gi bank na kai nom lei office am lei sigi hek opposite ni ko sanamai motor ni lei je se singi mai ge bike nyam lei re je ado koi test ride tawraga mathang koi dum ucharage ko kai magi nuai ba nuai tabu singa mathang haijarage ko mayamda ado mem yeng taminase mathang ai dum haijarage sigi gari simakni to koi thawdurje aduga sigi angang musi am phajare ko simadi pame ndo horen si book tawbra khangde adu yengminarsi si gari se yam phajai angang color se ko adudi hawrisi ko mayam video se aham pick up to kamai tawge dum aiba amma thaw amma kamai tawge amma nuai ba oh sound didi dai re sound didi agi initial pick up se dum jai gari ge adagi magi riding ko lang ka sel pa pa ko thai ko ta den thai ab loi ka phode ba loi model ko hoye ba adi sena handle sin bai bule le handle sin la bai ko pa gi do adu bai kan la ro ji de adi sum lamjang ko ko da nuai ba nuai ta lai dana adu ma da nuai ko ma ba la ga adu ni nuai ne Dari su wetu lai wetu yau de fa andare hana gitu haraga ada nang ya hana gi ma kara ari bam thom dai na adu ga si ga thaw ko tam da sam ala si orare jam orare ba si orare adu ya rama dua ya jo ye da sara bare si oi ya adu ide ko kan mole puri a ma gi lo da nang ga thaw ya yo su di ni oh la te khang de ma kon mi go bia ni ta ba nuai re adagi ai si man ma to ni akoi man ma to kan so ha ji yam na nuai ta ba ke no to di adu ma ki phau de mayam au di bau di so khang ba mayam tang la pi te set chu choi ta ma to bu gari lo bi de te set tàu từng lối nó để sẽ ngồi chơi từng tàu biếu nhằm tí nó ngoài gari cái nó sẽ ಅದು ಮರುವಿನ ಮಸೀಗಿ ನುವಾಯಿಸೆ ಹೋಗಿ ಸಿಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಿತ ನುವಾಯಿಬ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಒಳ್ಳೆ ತವೆ ಅದು ನಂಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ಸಿಟಿ ಹೋಗಿ ಈ ಗಾಡಿ ಹಿಂಗಲ್ಲ ತಗೋದ ಈ ಗಾಡಿ ಯಮ್ಲುಮ್ಮಗೆ ನುವಾಯಿಸಬಲ್ ಇದೇನೆ ಅದು ಮದು ಅದು ಲೈತೆ ಅದೀಗ ಸು ತೈಲ ಫಾಲ್ಸ್ ನತ್ರ ಅದು ಲೈತೆ ಅದೇ ಈ ಸು ताबगी का होइदि लैताना तावा हाइदो अदु तोरे ali kong lam ko ko nuai ta do adu leite adu alena apagi hai jam kanal adu wang do 5.5 56 power dum ilai lai na jam easily handle to ba ngam do ma le adu si lai ngam ba bakon ta ba nuai sini ko pare ada saya aku je nanti dah salam menufang hona makon tak apa yang nuai kat dari ni yang ni yang madum nanti dah mak kali uru lagi yang ni kalau tuan lu dah ni ado anda ki gari sini yang nahan bawa ina hai betar Royal Enfield apa 350 family the youngest one ado masih youngest oi jaraga su magi performance da karida hanagi singduga yenga matamda sinabu hena mawong ma tawai abtare hadi awat pam tale ta abtare looks ta pange adoi magi total da pange adoi magi driving stand da ko ore maje dum loin ma
touch tꯧdum tawai yengda adagi riding stand je khoi nang upright handle warga yamna kai tare nupa thopagi stand ama ubo pange makonje awai ke to ana bullet se well engine loga khoi exhaust pipe se well machine to ne makon khoi phajana ba mai mai ya pa ma keno ta loi sem to ne sida de sem to ngar ko myam taimta maram de magi to han ba makon exhaust no se yam phajare abdare makon am tang ta hala ke ko tare ko myam makon je adum nuai ta ba aduna taimta keno to ningai gi customize to ningai taimta la ya abdare hojik gari ki magi sound do makon ta yam tang tan jar ke phajana mai keno do the guys in atang khamaga koi looks adigi my review details I happen ma'am musara ke ko looks yani yeng thoje aham da ko ma'am ngasigi video si adum myam ubi rego sigi koigi Royal Enfield gi 350 family da kwaidigi inong noba adagi kwaidigi affordable price oiba adum makhal gi gari ni go masa aduma si ngasi se ina tawgodu se riding plus review koigi ngasi di thawgi khudong chabu phange ado ambagi review tawgi sanamai motor na khudong chaba baby be damakta sanamai bu phonok sari ado ngasi hariba bike sigi matangda samlapa details khara haijage aduga ngasi mase thauba kanda kyam khoida comfortable oige natraga adagi magi kari kari khoida nungaiba khoida fawbu singdo ngasi ding myam da khitang share tawjar kena semja video ne adudi mayam kawirno channel asi gari ge mari leinaba content ngatani mayam gi damakta purga luxury jedana subscribe like and share so na tawo kawigana gari se akhoi gi makhal se ahum ne variant je gi retro haibam ne metro haibam ne aduga metro da rebel hana amasu lei ko ada color option di nipan thongna lei hai ada color option di si koi black ka metro da ne color ko dual tone da ne for ise metro da so koi single tone da su lei ko koi dapper haiba no ada da lai single tone da na metro koi dual tone da na color ani haitare blue ga kano ga ada isi ga gray black ka gray ga swine lei ada ma se koi gi short rider sing gi haitare aji yam na koi jik ai 5.989 smaina dum lei do aigi riding stand jam ting view go sine ai jik position se adum khong ani mak se dum lei bak irai laina ta phange bo sman irai laina anu sine yam easily control to koi gari move to khotpa ko adum irai laina ngam me hai tare ko aduna city da yam nungai ga do bo koi gari adum makhal gi bike ne na haininge ado ma si koi cruiser gi design ma ojar ga so koi mase khoi magi riding stand adai magi gari chi structure my portion magi keno khoi design language si somewhat khoi keno gi scrambler gi looks ama adum mase carry to ga salego ado masi adum yengba nuai gari se ado khoi masida khoi na aina yamna pamjaba keno hairaga di khoi sigi keno se edam yauri se khoi silencer je touch to na khoi rear passenger gi khoi tasau da nom yauri ga smaina net da asi yam phaja feature ne na haini ba adama si maning amang dix ni anima ado dual abs adum yauri ko adama si kanabam le jare dege alloy dum oire maning amang ko ado tire gi size se koi 17 inch loi lai ko adum tire gi size dum yam saw he tari yeng ba adum yeng ba nuai ba ha tare saw sin mar moir kan ado dix ki brake size is dum almost saw re magi keno se aduga ayamba kaino sidai da khoi gi handaki kitang 15 to 16
sigi sang is 15 16 17 try mark hai ta exactly keno di keno tawdra adu gi sang da han gi classic tu da gi kitang lighter oi ba hai ba tare hojiki sigi keno sin variant si anoba koi product se mai lei aduga si ayam loin ma koi gi magi part sing je koi gi engine gi magi part sing hai ba tare pura koi black layout ta koi gi matte black to go phadana yamna to na yam yaw hai ba tare I see this tire 100 350 no adi magi mamangi suspension adum simple koi telescopic ken adu yaw re go adi calipers loi mak sidi loi myam loi khangna re ure ado gari sigi sum yeng bada magi looks sai ba tare looks se yamna phajai yeng be nungai adigi yam kana ju sau da ba yam kana ju pick da ba koi mi khuding mangna loina mak kano to bu ya ba gi mo ong da ne ba ma koi sidaki anowa product se Royal Enfield gi site gi have tare adi naha sing da koi mi size thi da na hai ba tare loina mak ya da ya ba gi mo ong da ni ju puthore ba product se yam phajai aduga sai retro variant sida di koi set chi ju smaina da koi gi mahamak koi gi keno yaw se si yaw di ko mangong da pura koi gi plan da smaina sit na la ga yaw ba adu mangong da mu single tone da mu lai aduga mamang sida alloy oi da ba mana mu spoke tum lai ko aduga koi maning gi keno si ju koi gi ABS oi da ba hai tare adune simple sumba basic khara khatana ina myam da set je myam hen su loina khangna re aduga tanki fuel capacity 13 liter ni aduga seat height 790 mm ni ko yamna keno oi de aduga sigi magi gear brake si keno se sisu koi gi off road chat da yamna noi ga da ba keno oina happy de ko sisu yam na koi rubber na to sim di dum keno oina lei de ko tik ini adu maning suspension twin da la spring kaloina na aduga sigi keno se koi gi round shape da loi lai aduga retro da di si koi rectangle shape da lakani ko si keno se adu sigi keno se ma ayamba koi Royal Enfield je plastic ki fiber ki product pot se yaw dab ni ko adu handa ki sida di sang lightweight oina bi dang hai tar si fiber do ni yaw re ko asiju yamna phaba keno mane na haininge aduga somda lakpa ganda sigi magi keno ju keno da di retro da na mu a simple digital gi masa makha da yawe spray analog oi sina mukha keno tong ni sound am yaw have tare keno ado adum turn by turn navigation gi to wi shudum yagani ko I have it on to jara ko ini ko keno digital adi thau gi engine gi the ABS gi switch keno on off to gi shudum west indicator ga yaw re ko slow is da pire se odo pire adi fuel gi sang na smaina man le jare adi timing shudum yaw re adi koi gear indicator shudum yaw re ko sida aduna yamba dum loimak feature sing lo yaw have tare adu sida makha sida koi gi USB gi ama sida ma yaw ri ko phone charging gi USB port masa ma sida yaw ri ko asi yeng ba yam phajai mamang lom de am te yeng mi se da ka view mamang lom de yeng ma kana smaina ugani mamang gi my tire section yam saw yam phajana sigi mana na yaw yam phajai ko yeng adu headlight se simple koi halogen da koi gi light dum yaw re si dum koi round shape lo yaw re ha ba tare ado gari si mase price e habitang hajar ke mase price e on road 1,87,88 ki sangda leye aduga keno duna sigi retro variant duna 1,67,68 sigi marak sai system lei ko adum up down kitang koi adudi adum lebe na khale do adai adum leye ado loan de apply to ge haraga su adum yare loan da dum login ne su sinau sing adum ai contact number hapsaram ge adum contact sidum tana biro akoi gi business tawwa aidi keno koi salary na tawa person sing gi damak tadi koi gi keno down payment je 60 nearly 60 30% down payment or 57 muki sangda lai ko ado EMI na koi gi 4,700 muki sangda adi thau khuding gi thiraga dum logo gi khudong chap sum lagi ne aduga salary oiga na kitang adagi down payment je kitang mana muk kitang relax ta oiga adu kitang tawraga magi na muk dum 5 6 ki marak sai dum EMI se dum mai tawraga dum logo su khudong chap se dum yagani ko ado akupadi ai na kana tawzaroi ge dum direct hapchari ba contact number sida dum contact to biro do wari sana biro adu dum angani adu di thaugai rase aduga yeng tharase
magi throttle na kamai tawi adagi magi haidi leina everything about this Royal Enfield Hunter 350 Hunter sigi matang ngasi ai riding review ado ngasi dum pijarage ado yam jengminase kamai tawge habdo ko adudi thoudne da magi engine gi specification ai habet hana jarumge masi akoigi 349cc gi akoigi kenone ado 350 na mai ko ado magi akoigi maximum akoigi pace akoigi kenone 20.2 something smile le aduga magi kenosina akoi newton meter sina akoi 27 newton meter smile le ko ado adam engine di dum same meteor hoy kai hoy moida laji jar ba kenu dum anya aduga kitang body light oi budagi have tare kitang throttle tawa kitang drag tawa kitang pulling power se sin he na mu lai ba have tare adu di hawrase gari se aduki matik nungai re agi sound dagi mai throttle do adu yam thina nungai ade pickup pangen yam thina nungai adum nungai re ai tare gari se city ride ki damak tade adum nungai ani city khatta ki wana te ko city plus adum rough hoina city ju tawba yare dagi highway adum fazna long keno tawge su yare aduga plus hoigi off road adum matim ya adum chat ke has adum roi ya bagi maong dani ko company na koi red Hunter 350 ji sarak pe maong aduga every koi short rider sing ju adum yam nungai ba keno oi ni ko adai brake ki keno chum nungai re aduga gari sing che mai magi koi ki needs ki matungi na loina ma leina ba nga thane ado magi needs koi ki rider ju ki magi kai da darkar lai bno ha ba adu matungi na adum gari ji lobiyo adi agi cruiser gumba koi long ride gumba ayam basat ko orgadi si noi to mande aduga sun koi rough ride koi mate adum tat city thauba adagi mar tu off road ai khai thauba adagi laidana seisa adum loima mayam gun mayam do adum ayam loi siele haba tare adu maruina koi long sang mayam thauba gi damak tadi koi Himalayan gumba adagi laidana adagi adum hoina na to na paga tan khalle tuba enogi da hire gadi city ride mix up ko magi disina kan wai do male ado gari thoma tam da mayam aina hajaning badi mayam da appeal dong badi gari thoma tam da koi side glass he he ko ko na dong to han ba lai raga masi ya nge lo ko pi gano masi ki khana mayam lai accident ko ki sang yam handan gani ko adu ki ko mathata gi rider singa gari thoma tam da helmet uk to mayam ma theng nei madu ya nge to wi kano gi life se adu ki matik maru ye ha bu matik khandi ga dong ni ko yam nungare gari mafam yoksal zik riding chalu ba test ride chalu ne koi inong pana koi gi gari se test ride tawda ju yaw ni ko ado ma si zik gari se mai wakanda pa me ado na sai gi koi gi red color gi metro gi ama le hobda adu ena book tawge na haire ado book su tok salamage ado mayam asi video si nungai di like and share so tawyo pathangi no video da mu mayam so da mu unasi aduna asigi da makti description messenger ge kai thomo tam da helmet so na happy